дар ҳоле ки дар тоҷикистон китобхонӣ мавриди таблиғи хос қарор ёфтааст, шикоятҳо аз саҳву ғалатҳои раҳгумзананда дар китобҳо низ зиёд ба гӯш мерасад. ахиран яке аз корбарони шабакаҳои иҷтимоӣ ба ниҳодҳои илмӣ ва фарҳангии тоҷикистон шикоят кард, ки осори Садриддин Айнӣ бо хатоҳои зиёде нашр шудааст. чанд ширкаткунандаи намоишгоҳи байнулмилалии китоб дар Душанбе низ шиква карданд, ки шумори хатоҳо дар китобҳои солҳои охир ба ҳазорон адад мерасад. Ато Мирхоҷа, муовини раиси Иттиҳоди адибони Тоҷикистон, сабаби роҳ ёфтани ғалатҳоро ба китобҳо чунин шарҳ дод. نه اینکه به استاد صدریدنی بلکه به هر یک نویسنده و شاعری که در گذشته است ما یگان وقت هیچ وقت چیز نداریم که شعرش رو اصلاح کنیم یا متنش رو اصلاح کنیم. بگذار غلط هم باشد به همون طور به همون طرز غلط باید او رو نویسیم ولی در پای میتونیم شرح بدهیم. аммо Рустам Ваҳобзода, гардонандаи саҳифаи дуруст бинависем дар Фейсбук, мегӯяд дар нашри ахири Маснавии маънавӣ миқдори ғалатҳо камтар шудааст. ин аз камэътиноӣ аст. камэътиноӣ. хабарнигоронамон, аҳли саводамон, аҳли китобамон инро яъне صحیح نوشتن رو یک امری ناگزیر و حتمی و غیر قابل صرف نظر کردن نمیتونن. اصل قضیه رو بگیرید همین طور است. یعنی به این باور، به این اعتماد، به این اطمینان نرسیدن که در حقیقت از تحت دل که زبان ما، زبان مادری ما، هر یک چیزی که در آن نوشته می شود، مادام که این زبان زبان دولتی است، زبان رسمی است، اون چیزی نوشته با اون زبان سند رسمی است، رسمیت پیدا می کند. мубашшир Акбарзод, матншиноси пажӯҳишгоҳи забон ва адабиёти Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон, дар рисолаи доктории худ дар ин бора садҳо ғалатнависии ноширонро гирд овардааст. محرم کم سوادی همون کسی که کتاب رو تهیه میکنه. مثلا فرض کنید که من یک کتاب رو تهیه کرده برگردون کردم از خط فارسی بکنید. اونجا فرض کنید که صدها غلط رفت. من همون مثالی که گفتم گرد رو گرد خوندم، گرد رو گرد خوندم، یا ملک رو ملک خوندم و ملک رو ملک خوندم. این نتیجه کم سوادی من است. اگر من این غلط ها رو کرده باشم. شما ببینید امروز در مردم تاجیک بین ملک و ملک فرق نمیگذاره، حالا که چیزا اصلا فرق میکنه. مثلا ملک چیزی دیگر است، ملک چیزی دیگر است. ملک همین بله. Сайдамир Аминов, муаллифи китобҳои забони тоҷикӣ барои синфҳои 7-10 мегӯяд, ки дар матни китобҳои дарсӣ ғалатҳо вуҷуд доранд, вале на ба он миқдоре ки мунтақидон мегӯянд. вай иштибоҳҳоро дар бознашри осори бадеӣ мушкили асосӣ меномад. вақте ки дар баргардон кардани алифбои форсӣ дар адабиёти алифбои кириллӣ бисёр ғалатҳо ва ғалатҳои фоҳиш ҳам рафтааст, зеро он шахсе ки бармегардонад намедонад, дуруст хонда наметавонистааст. ба гуфтаи ҳамсӯҳбатони мо, тағйирҳои пайҳами қоидаҳои имло низ яке аз сабабҳои саҳву хато дар китобҳо ва матбуоти даврӣ шудааст, ки хонандаро ба раҳгумӣ мебаранд ва расидан ба навиштани беғалатро ба муҳлати номуайян мавқуф мегузоранд.